المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحل أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا أرمال في هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى روح صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa fil khabar lan iku kesebut ing dalam siji hadis. Nika nggih. Nomor berapa ini? Nomor baru ya? Waruwiyah Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa ruwiya lan ten riwayataken an Jabir bin Abdullah saking Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Jabir amin. Annahu satemene Sayyidina Jabir iku qala dawu sapa Sayyidina Jabir qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana rikalane ana apa yaumul kiamati dina kiamat wa bu'itsa lan tentangaken sapa man wong fil kuburi kang ana ing dalem kuburan auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah paring wahyu ila ridwana maring malaikat Ridwan. Ya Ridwan inni qad akhrajtu shaimina min guburihim ja'i'in 'atishin. Ya Ridwan, he malaikat Ridwan, inni sak temene ingsun iku qad akhrajtu teman-teman ngetokaken sapa ingsun as-shaimina ing pira-pira wong kang ing as-shaimina ing wong kang padha poso. Ngetokno min kuburihim saking kuburane as-shaimin oleh ngetokno jai'in hale podo luwe kabeh. Atshan atishin apa atshan? Utashan ya. Beda saya atishin. Ja'i'in atishin. Ja'i'ina kang hale padha luwe kabeh atashan tur kang padha napa niku ngelak kabeh utawa atishin tur kang hale padha ngelak kabeh. Din sampean apa? Utashan ya. Atashan ya. Fastaqbil mongko napa niku padha madhepo utawa mapako pengambek
isara ngadeng. Fastaqbil mongko padha mapako sapa sira kabeh sapa sira hum ing as-shaimin. Fastaqbil mongko padha mapako fastaqbil mongko mapako sapa sira malaikat Ridwan hum ing as-shaimin oleh mapak bi syiwain shin ya bisyawa shin nggih bisyawain kelawan napa niku bisyawain kelawan gowo gorengan wa faqihatin lan napa niku nyamian yani panganan minal jinan saking pira-pira swarga fayasihu mongko celuk-celuk sapa malaikat utawa jerit-jerit sapa malaikat Ridwan sapa Ridwanun malaikat Ridwan ya ayyuhal ghilman wa ya ayyuhal wildan he eling ayyuhal ghilman he golongane punokawan gulam yani ghilman nika jamak dari gulam napa nika nyamana anak masih kecil ghilman wa ya ayyuhal wildan pira-pira bocah lanang alladzina ya bocah lam yablughu kang durung tumeka sapa si alladzina al-hulma ing baligh al-hulma ing baligh sekocak ghilman atau wildan yaitu anak-anak kecil yang belum sampai baligh kita ajenggueun kita asongotan ki mau lengak nikah la jenggueun ya baligh mun benek balighah dadi keneng congok baligh ki dari songot dari jenggu ki mun mangken repot senengerna soalnya kana mangken ibrei mun lambok biasa sampai tua dungkin-dungan bi kana bine ini biasa aman mun mangken ya macem-macem fayatu namaka padha teka sapa si kabeh sinten alladzina niku alladzina sinten ghilman awil lan wildan fayatu namaka padha teka sapa si alladzina fayatu namaka padha teka sapa si alladzina bi atabakin kelawan gowo wadah min nurin saking cahaya bi atabakin kelawan gowo cahaya min nurin saking cahaya wa yajtami'una lan padha kumpul sapa si alladzina indahu ana sandingi malaikat Ridwan sing diceluk niku teko ghilman teko arek-arek enom wal wildan terus arek-arek cilik niku padha kumpul kabeh nang malaikat Ridwan lawan gowok panganan nyamian sing teko swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala kumpul dadi siji wonten di malaikat Ridwan untuk diberikan tugas masing-masing oleh malaikat Ridwan sak pira akeh arek cilik niku aktsar luwi akeh min adadi qatril amtari aktsar kelawan luwi akeh indahu ana sandingi malaikat Ridwan aktsar kang luwi akeh min adadi qatril amtari tinimbangane saking itungane tetesane udan saking akeh sampai ngalang-alai tetesane udan sing lugur sak pira akeh ndak ana sing iso mitung wa kawakibis sama ilan saitungane piro-piro bintangi langit wa uraqil asjari lan saitungane piro-piro godongi piro-piro wit bil faqihati kelawan gowo piro-piro nyamian al kathirati kang akeh wal at'imati lan go panganan as-saminati kang napa niku kang enak kang as-saminati kang napa kang ngelengo samin as-saminati kang ngelengo wal asyrobati lan gowo piro-piro wal asyrobati lan gowo minuman alladzi dzati kang seger kang enak kang seger alladzi dzati kang seger fa idza laqiyahum mongko ari kalane ketemu sapa malaikat Ridwan hum ing as-shaimin wong sing padha poso niki
at'ama mongko paring mongko aweh at'amah mongko aweh mangan sapa malaikat ridwan hum ing as-shaimin. At'ama mongko fa idza laqiya mongko ari kalian ketemu sapa malaikat ridwan hum ing as-shaimin. At'ama mongko paring daharan sapa malaikat ridwan hum ing as-shaimin min dzalika saking mengkono-mengkono fakihah lan at'imah fakihah min dzalika saking mengkono-mengkono fakihah. Wa yaqulu lan dawu sapa malaikat ridwan dawu lahum maring as-shaimin kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nika ning Al-Qur'an badhe nika. Kulu mangano sapa sira kabeh as-shaimin wong kang padha poso. Washrabu lan padha ngombe sapa sira kabeh as-shaimin hani'an kelawan enak-enakan bima kelawan barang aslaftum kang wis dinginaken sapa sira kabeh yang sudah dilalui yang sudah dikerjakan fil ayyami ing dalam piro-piro dina al khaliyah kang wis keliwat. Kulu padha mangan sapa sira kabeh washrabu lan padha ngombe sapa sira kabeh hanian hale enak-enakan bima kelawan barang aslaftum kang wis ndinginaken sapa sira kabeh fil ayyami ing dalam pira-pira dina al khaliyah napa niku al khaliyati kang wis kliwat nika ning surat ning napa surat al haqqah nika padha. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه. Nika ning surat Al-Haqqah. Nah nika debun malaikat ridwan adebu deka orang-orang sek bejegeh dari alam kubur sedalam kebedaan apasah lambek ngelakonin apasa bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kulu mangano sapa sira silahkan makan dan minum hanian dengan santai dengan penuh kenikmatan bima aslaftum disebabkan perkara yang telah kamu dahulu pernah mengerjakan fil ayyamil khaliyah di hari-hari yang telah terlewati. Nika nerangake bab pasah. Dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dari kuburan orang-orang dari kuburannya orang-orang yang berpuasa. Idza kana yaumul qiyamati wa bu'itsa man fil qubur, ketika sudah datang hari kiamat dan dibangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Awhallah endare dor. Awhallah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugas tina Gusti Allah ajaga swarga. Ya Ridwan, he malaikat Ridwan, inni qad akhrajtu shaimina min kuburihim ja'iin 'atishin. Wahai Ridwan, aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburan mereka ja'iin dalam keadaan lapar, 'atishin dalam keadaan dahaga. Engkok keluar orang-orang se pada apasa keluar dari kuburnah dalam keadaan lapar, dalam keadaan arjang. Wahai Ridwan, dawuh Gusti Allah,
Fastaqbilhum bisyawa'in wa fakihatin. Coba ambek adeng wahai Ridwan. Mun Ridwan dina mauwen. Are malaikat Ridwan. Bener takok pas dia nyebut engko tok mak kai takok dia. Dadi nek iki nerangno anu kira malaikat Ridwan saking jenenge padha mbek Riko iki. Biasanya Ridwan ini bersabar. Tak oleh dinyamuk, kereng apa? Kereng mak Ridwan tak pantas. Mak Ridwan mawon ini baca bersabar, tak oleh diri nyama baca. Tokang jaga anu apa? Tokang jaga swarga. Jadi bagian bersabar dok maji Ridwan, mawon, ini bersabar biasa. Ridwan. Wahai Ridwan, sambut mereka, tunggu mereka bisyawain dengan membawa makanan wa fakihatin dan buah-buahan minal jinan daripada surga. Kala aki syawa napa kuringan gorengan. Keng bene gorengan dari perapatan neka. Bene diundi, bene weci, bene ngada apa ya wallahu a'lam. Dadi pokon bade kuringan kieu berarti surga dijaga bater. Saya seneng kuringan nih kada. Saya seneng kuringan kuaku nasi goreng beda jaga bater. Saya reng gorengan nih kak. Roti goreng beda cak kebeter, nasi goreng, ayam goreng cak kebeter, kuringan beda kapi kengis warga ngak apa ya wallahu a'lam. Pokon malaikat Ridwan perintah bi Gusti Allah untuk ngeba syawain wa fakihatin, ngeba buah-buahan, ngeba makanan, ngeba goreng-gorengan nika. Ya baca goreng apa? Saya baca congo orang ngajualan roh, takjil roh, utak gorengan sebenarnya. Apa sare lah? Nggih. Menjongo jual takjil Sidogiri, Wonorejo, Pasuruan, neng anu kamaro nyaman neng Karya Bakti. Entar sekali-kali des sebibi nena. Malah tahu di neng Pong Bere, Pong Lao, Pejeten, Tegel, desah. Malah tahu cema-cema, malah gorengan disah, joro aja wajib disah. Pacet le seneng na orang apa sana pacet le reng gorengan. Sampai semangkin le congo be orang hutai bu serbu be orang. Buah-buahan, gorengan, empon nika pacet serbu wongku. Nah, jual gorengan nika laris. Pokon apa sih tak paju bulan pas nika laris, Pak. Kerja keng es batu, tele produksinya tele lat-lat be es batu. Orang biasa tak jual es mangkin. Es batu, es campur, macam-macam es ini kapon. Kakanan, aduh ketelak. Tuh cari pacek lereng lapar. Ngetelak betul nggak diundi. Apa boleh ngetelak diundi, Pak? Ki sampai kuaku ning dina kiamat malaikat Ridwan pakon ngambek dengan orang-orang sepada apa saneka esorong iban apa? Gorengan. Wa fakihatin ngebe buah-buahan ngebe nyamian ngebe kebe kakanan je kebe kakanan. Beki khusus kan orang saapa? Abasa. Jadi tahu sa-asa ngombian tahu sa bontot kuaku. Malaikat Ridwan, malaikat akhir malaikat Ridwan ni ka cereng. Fayasihu ridwanu, malaikat Ridwan menjerit, soha yasihu, ya ayyuhal ghilman wal wildan, wahai anak-anak kecil yang masih belum dewasa. Jadi karena seneng orang ni baca kanak sedurung dewasa, kanak kene-kene engki lu sampai akhirat gua ku tukang ngalatinin orang-orang saya baca ke dalam orang-orang saya apa sana kan bagian dot nguduton kanak-kanakan kapi. Masya Allah, kita beli jenggun kita beda jenggun kita asongotan kan seneng aja li nggak siling gu jenggu aja lah du merenge saya siling lah tahu wah jenggu boleh lah pote nggak kata serambai itu ah jenggun nggak beda bulu jenggu rese sunnah rese bergem pak seberia lah bergem ini kening fikih bergem lebih dari sepergem reh esoro ketok salah lerang-rang je lancung Allah lek keledeng angin lenga janun-janan doa ingki terserah sampean seneng lancung apa lancung sampean seneng gempul apa gempul ya patot bi oring arah ki mon kira tak patot ila pokokon beda
Ini sunnah jenggu nikah. Dapun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qasyus syawarib wa arhul liha. Qasyus syawaribah menandik songot pateten gunteng papantes wa arhul liha jenggu nobu. Dadi cek terbalik. Nikah pun nikah kesunahan dari Islam. Bernikah mereka di luar Islam tahu bahwa jenggot nikah adalah sunnah Nabi. Apa yang mereka perbuat? Mereka menciptakan film yang bajingannya berjenggot. Pahlawan mereka bintang filmnya adalah berkumis. Jadi kesana jenggot nikah teroris, Pak. Dan mereka berhasil. Ketika nyebut jenggot teroris, jenggot teroris. Mon songot ada tak kesan apa. Lah nikah sampai senikah di luar Islam orang-orang memerangin Islam nikah sampai nggak nikah. Berjubah berjenggot wah teroris wis. Padahal sematen orang Palestina siapa? Mungkin senapa ratus ribu pun sesitu, puluhan ribu mungkin ratusan ribu. Apa semula 5 bulan lambok pun sampai mungkin kita buka yang Palestina nikah. Sorongan le male aman timbun ngale kapi ya bo siapa cile Israel itu kang merosak semula lambek sampai semangkin mangkan nanti paten bi Gusti Allah Israel Bani Israel nika cek nabi mbek pate kok Nabi Zakaria groji nabi ne pate bi Bani Israel apa boleh karo orang Palestina mangkan orang sak boikot nika bene tak usaha nikah tikel celek gelek pun mun sampean seneng produk Israel terserah silakan sampean seneng makan neng McD monggo tapi cek kelerwaki jangan menyalahkan orang yang berusaha untuk memboikot makanan mereka itu kan diambil dari Indonesia tepungnya ikannya ya, tapi kan sak didis sampai cek gendeng kok lah tepung ke Amerika ngalah tepung ke Israel cek dangkal lah pikirna kake ya ajem ya beli dina tepungnya dari dina sama masak yang dina cuma Arya betena masuk desa pak sadar sambian ini perlu nikah sampai lagi ke orang din produk-produk Israel nggak perlu boikot aing santri sidogiri deh lah saya ngalak serek merek sedin Yahudi nikah sampai tanggung jawab kok kuning ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala sa rokok nyari din ke tetangga sa jual rokok pola nyaman mun tak nyaman ya tahu ngenom minuman dan makanan neka engki jadi mereka pun berhasil Pak ngecap teroris kang goreng Islam padahal sematen reng Islam ki mereka tanpa beda ampun nek bini perkosa kok yang kita terjadi Kak Abon saya pergi ke Palestina aman tidak ada apa-apa kan kan jangan Israel deh ya merstebe ben aman sering pancet ben toron neng Israel visa ke Israel ben melevisa kunjungan ke Israel ya aman baca toron neng Israel leceh lain ntar ke Akso disang ngetek bedil cetak kagak cek nyaman ngocok aman tidak ada apa-apa ramah polisi Israel abenta jolo cermet aku lah orang tengen lagi sini kene Pak mosok tandi rasa dek remah pada Islam mereka pate ne bantai kadaru anak kene pate kapi tandi dosa Pak ya melek produk-produk tetangga boy lesok nyanyi keret maret beira kalau mulai sekilo maret setengah kilo Maret mulai itu ke tetangga aja lah Indomaret neka indahu marot punya penyakit tah alfu marot 1000 penyakit bahasa Arab apa alfu marot jangan sampian alfa maret Indomaret indahu marot neka can guruku lal Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar mulai tetangga aduh cek larang iya larang paling ngajak 1000-2000 neser nikah cek ya megaya boy ambui cek nginoman nebene aja Pak nginom santri din sidogiri paham sampean ki mau tabe din
Sera pun sekira tak membantu mereka. Ini ke malaikat Ridwan. Jadi karena dek ngodaan ni kabik Gusti Allah esoro napa esoro. Se kita depak deka belik ni ka esoro bikin pakon bi malaikat Ridwan untuk membagi makanan ni ka. Ada orang-orang siapa sah. Ngebe gorengan, ngebe makanan, ngebe minuman, ngebe asyrabatil ladzidzah, membawa minuman yang segar, al-ainmatis saminah, dan membawa makanan-makanan yang berminyak, ngelengo, artinya ki buru masak ya, bene ngaang, bene nget-ngetan boleh, bene tuap, meretuap, panasaki tuap boleh, bener, ki bodo, ki ngelemis, ki kuring ki mapan, bede minyak ki nangan. Fa idza laqiyahum at'amahum, ketika malaikat Ridwan ketemun ben orang-orang siapa saneka wa yaqulu lahum kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, silahkan makan dan minum. Malaikat sing ngelatih ni saya tugas dening Allah Subhanahu wa taala. Kan orang siapa saneka raja kencerna waktu baca ke dari alam kubur, orang ni kayak sambut bi malaikat Ridwan, sambut ben kanak-kanak ghilman wal wildan, anak-anak sebelum mencapai balik umrah, untuk memberikan makan dan minum, untuk mempersiapkan kebutuhan makanan-makanan selama ning dina kiamat. Kila matur muga pada terima kaula panjenengan. Amin Allahumma amin. Mangkana cek tengen-tengaki dak bulan Ramadan ni ka. Orang saya tak oleh, orang saya tak apa sebulan Ramadan ni bahaya Pak. Dalam situng hadis riwayat dari Imam Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban annahu sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Faqala amin amin. Tak ada orang satupun yang mengucapkan doa kepada Nabi, tapi Nabi mengamini. Amin, amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idta ilal mimbar faqultu amin, amin, amin. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau menaiki mimbar, kemudian engkau mengucapkan faqulta amin, amin, amin. Kemudian engkau mengucapkan amin 3 kali, semoga Allah mengijabahi, amin. Jadi amin ni kah pelanceng hamzana. Amin maknanya muka-muka Allah nyembadani. Mana terawih waladhdallin amin. Amin apa aja? Bener sunnah king sambian keliru artinya ni kah? Aminun lain maknana. Aminun wong kang kena den percaya. Aminun aman, aminun amin maknanya muka-muka Allah nyembadani. Amin 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 amin. Apa je lapar dah. Amin sekarpan khusus di dalam sholat. Amin amin. Ada tasdid tuh amin, tak ada tasdid tuh tanpa tasdid amin. Senika jauh keburu lah. Wal maghdubi alaihim waladhdallin amin. Setelano setel bande. Kanjeng Nabi ada bu amin amin 3 kali. Apa panjenengan ongke ke mimbar mak ada bu 3 kali amin amin amin. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Jibril alaihi salam atani, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku. Faqala, kemudian Jibril mengatakan kepadaku, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fab'adahu Allahu qul amin. Fakultu amin. Jibril tadi datang kepadaku, kata Nabi. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, man adraka syahra Ramadan, barang siapa
yang menjumpai bulan Ramadan falam yufar lahu, tetapi dia tidak diampuni, famata, kemudian dia mati, fadakhalan nar, maka dia akan masuk surga. Fa'ab'adahullah, mudah-mudahan Allah menjauhkan daripada orang tersebut. Allah, siapa Allah? Gul amin, katakan amin. Sa doa malaikat Jibril, si amin Gusti Kanjeng. Cangkep biasa tak pasane, tak kung nakung lah. Sa doa malaikat Jibril, man adraka Ramadan walam yufar lahu, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Faqul amin, amin. Dakhalal nar, maka orang tadi itu akan masuk surga. Faqul amin, amin. Jadi satu akibat termasuk neraka orang yang ketemu di bulan Ramadan keng tak apa sah, saya doa malaikat Jibril, saya amin Gusti Kanjeng. Kira-kira are bener kiai bener beli Kanjeng Nabi, saya amin. Dan kadang dua nanti terima, amin saya keterima. Ani ke saya doa malaikat Jibril, raton malaikat Ruhul Amin. Tak mungkin Jibril tolak bi Gusti Allah tuana. Tak mungkin tuana Kanjeng Nabi tolak bi Gusti Allah. Satu malaikat Jibril, sa amin Gusti Kanjeng. Aduh. Saya rane ka saya yamin bi Gusti Kanjeng Nabi. Saya tua aki masuk neraka, saya yaminin ben Kanjeng Nabi. Saya orang saya ketemuan bi bulan Ramadan, keng tak apa sah dalam bulan Ramadan. Naudzubillah. Belajar ke teka aki anak ni kah, ke teka aki cengok tak tek kemudian belajar dari mangken tikal pun apa sekan duhur abukah mari duhur apa sepole bukah deki asar, mari asar sahur boleh buka deki maghrib, tak masalah. Nah iya tulis na tutup tapi boleh selambun na barung je cik repot sing ngaranna, tapi boleh tulis na tutup warung tutup keng boleh tok otak boleh betis saya dalam warung berhijab, tetapi ni orang ngetok hijab, orang bi burung berung hijab kia. Apa mau bini jerengkong je pak? Cada cek, tak boleh betul setok kengakan hati kelitik. Nomor 2, waman adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata dakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Yang kedua siapa yang didoakan oleh Jibril, yang diamin oleh Nabi? Yang kedua orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak berbakti kepada keduanya atau salah satunya, famata, kemudian orang tadi itu mati, dakhalan nar, semoga Allah masukkan dia ke dalam neraka dan mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita. Apa kata malaikat Jibril? Qul amin. Amin, faqultu amin. Saya doa Kanjeng Nabi, saya doa malaikat Jibril, saya amin Kanjeng Nabi. Saya orang saya tak bakti kering sepona. Orang saya bengal kering sepoduan. Wa tabe salah situnga. Nomor 3. Wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata dakhalan nar. Fadakhalan nar. Fa'ab'adahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Yang ketiga, siapa orang yang namamu disebut disanding orang tadi itu namun dia tidak berselawat kepadamu, maka dia akan masuk surga. Amin. Orang yang tak gelem maca selawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cerai al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku kemudian orang tadi itu tidak berselawat kepadaku, dialah orang yang kikir, orang yang semedit nih kan. Tak benda tak luang pese kun karo maca selawat dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dadi telo orang nih kan ancam na bere. Malaikat Jibril sa doa Kanjeng Nabi sa amin. Orang senotot tenda Ramadan keng tak sepor ning bulan Ramadan neraka je lah pak, neraka gena. Oh tak mesti can sapa can dia. Engkau jangan engkau ya. Siapa dah kita bare?
riwayatnya Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban. Hadisnya jelas. Ampun sampai yakin para ulama libelia. Sepenting kan atenna. Tuh leja bentaat tera. Setetan tak rokok ate. Ya bener orang ngapasan nih kak jaga ate aja gue seborong. Karena pasan nih kak. Beda pasan orang umum. Pasan orang umum dari rumah. Ya tak ngakan tak ngenom. Sah sah. Nika pasan orang apa? Umum. Dia menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Ini namanya saumul umum. Pasan orang umum, tapi puasana orang sekhawas, orang sekhusus lain, Pak. Dia bukan hanya menjaga apa yang masuk, apa yang ia keluarkan pun dijaga. Pandangannya dijaga, telinganya dijaga, ucapannya dijaga. Bukan hanya menjaga makan dan minum, tapi apa yang diucapkan. Menjaga betul sesuatu yang akan membatalkan pahala puasa dijaga. Neka pasan orang khusus. Beda pasan khawasil khawas, khusus orang khusus. VIP. Mon se umum neng korse biasa. Mon VIP, korse nempuk. Mon VIP lain dia. Khawasil khawas. Jaga ate pun Pak. Jaga ate. Setiap memandang orang sekalipun ahli maksiat, ki bagus penyanaaten, ki husnudzon. Mungkin orang je maksiat tak tahu cek hukum maksiat je tak oleh. Nih pasan orang sekhusus nikah jaga ate. Jadi bani apa sen yang bulan Ramadan tok. Bahkan di luar Ramadan pun bepasan nikah. Tak ghibah, tak anamimah le sana. Atene jaga tak merasa lebih baik dari orang, tak merasa lebih bagus dari orang. Ini kepasan orang sih khawasil khawas VIP. Oh, bener yang pilihan tak iso, tak bisa. Pokoknya tak ngakan, pokoknya tak ngenom repot. Tedung bayi. Tepo ngageronjoan sampian keng napa? Rasane orang. Tedungnya sampian ibadah Pak. Ibadah. Jaga beter, tepo ngagelejer. Soro ngaji tak ngaji. Soro bojeng kelangker tak kelangker. Soro ke masjid tak ke masjid. Tedung je lah. Tepo ngagelejer. Dari riwayat dari Imam Baihaqi an Abdullah bin Abi Aufa. Rasulullah SAW bersabda, "Nomus shaim ibadatun." Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya orang yang puasa dicatat sebagai tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amal ibadahnya dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya diijabahi oleh Allah. Wa dzambuhu maghfurun, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Lah mun nenge be tasbih dak remah tasbenna. Mun te dungo be ibadah dak remah ngajinna. Sampeyan sing ngaji, sampeyan sing dateng nika. Kencernya tak pada ya Pak. Tergantung ate kewalaban panjenengan. Cek polan semacam kitab lebih raja belum tentu. Cek polan saya makna kitab lebih raja tempeng saya tak mana kitab belum tentu. Atena. Mun secara zahir engki. Mungkin sebagian apa media ria lebih raja kencernya tempeng kula pada tak tahu. Saya asal berdereng tak seneng ngaji moro kenceng ngaji moro kenceng sing ngidi ngaki nah keng kabidung tedungan sing ngaji ya lumayan lah tembang letak ngidi ngaki sekali. Dabun Habib Muhammad Habsyi Solo tiba-tiba dari yang masuk surga malah sepele cuma ngeser beda pengajian dina tak ngaji karo ngeser main ser-seran tok. Membagikan, ngeser. Ya lumayan tebang ngeser purno. Tapi kan pun menyebarkan kebaikan walaupun aban ki bene orang baik tak masalah. Belum tentu. Saya yadok belum tentu lebih bagus dari saya Budi. Saya yadok belum tentu lebih mulja tenimbang saya Budi. Seneku keta belum tentu, saya maca belum tentu ada saya tahu. Ateh. Lah ini kepasan orang saya khawasil khawas. Lemun tedung ibadah, tedung ibadah terus dia mengaji nah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya dicatat sebagai apa?
tasbih subhanallah subhanallah nengen tak camecah nengen toju subhanallah subhanallah subhanallah. Duh atena sampai saya tak seneng bulan puasa kecuali orang-orang munafik Pak. Lah iya jabit cek seminggu kan dari telasan dia kabit mulai awal Ramadan story nah kurang 29 hari lur hari raya lur lek bitong busen ngara kepasaan orang je lah niki lekoran mungkin laku lekoran pon tengere pon jongo ning bong-embong ku tak mon mulai rang terangan mon daden kan ki tak padeng orang ki bede satir ki rem-ngerem ki kula kira jenazah dak jengkang bede sak rokokan sahabat ning grikin titi takokan kang to dusun gak angkot tebang ke pangeran orang ngaku gendeng kok ngaraku tak ngeten lah rokok ni yerep ning grigine polem-polane kiki belasan mulai lekoran hutak lak telasan kadek je lah hajak benih pasaan pon oh le parak telasan lah parak ya ke parak pon jadi parak jadi kan telasan lah kim pon ki terserah tibi pon sejelas mangka nambah Zainal rembeng nikah wong poso iku sing paling repot njogo ati sampean poso tapi ati sampean ngerasa luwih apik timbangane wong sing gak poso yo batal ganjarane poso sampean krana sampean iku takabur krana sampean sombong Cak Zainal Pak saya tak apa saya sak dalil ria heneng dalil ring apa asar ya Pak sampean sing poso atimu jogo ojo ngarani wong sing gak poso iku wong sing luwih rendah timbangane sampean krana sampean ngerasa ngono iku wis sombong wisan. Nah wong sing sombong ya ndak mlebu swarga wong sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibir, ndak bakal mlebu swarga nek si ono sak berarti wijen saking kesombongan ndak bakal mlebu swarga. Krana wong sombong iki penyakite wong sing mlebu neraka. Kena penyakit atimu. Lah masih poso nek sombong. Lah iki dalile wong sing poso. Ngidi. Maksud apa samon sombong? Lah. Are sak pasar ya, dalil sak pasar sama letak sombong. Kakirang terangan jile sombong ke pangeran jile. Apa sombong jile? Batarul haq. Nolak dak bareng si bener je sombong lah, Pak. Nolak dak bareng si hak, nolak dak bareng si bener nek kocak sombong. Mangkane nek ana wong poso kok rokokan ojo sampean arani iku batal ojo diarani ku ndak poso ono sing ngolehno Cak Zainal supaya atimu selamat toko suudzon ono wong rokokan bulan Ramadan tak pas saja aja jak rokok ono sing ngenekno Cak Zainal candring rembeng ben sekitar Cak Zainal tak apa-apa masih tak rokok padahal dalil ring apa sama le tak suudzon senika ya terserah ring masih kuliah kombo ya iya Pak Yai kula nika alik Yai Zainal Yai Anas nika Pak Yai Zainal nika kakaan Pak Yai kula di anak Yai Anas nika babine kula andi tretan Yai Yazid Bustami rembeng nika setretan nika syakik neng Mbak Sari bade juken syakik setungkol bapak banyak ring Pak Yai kula binian keng tak noron ke kombo ya bagian alaiha nahya wa alaiha namut bagian kalimatut tauhid la ilaha illallah bagian ruah bagian cokap situng lah ledak betade jah king troya lemong ngojak diri kedua Cak Zainal senika akhirnya terkenal di Rembang ndak apa-apa masih rokokan ndak apa-apa jadi di Rembang jari melok ngendi melok wong Rembang ki nyaman rokok nek ring Rembang norok sapa jan cek nyaman nek Yai Zainal aja gecek sampai suudzon ka orang senika le karena suudzon ini keamalan sepaling coba elang kencir pasal malu suudzon ka orang Pak paham ini nah makanya aja ge ate ini kepasan orang se napa se khawasil khawas wa amaluhu mudha'afun amala dilipat gandakan tineng Gusti Allah saya tak seneng cek berlaku kelipatan ngaji ni sampian kencur berapa kali boy pun apoluan kali punan kencur tak apa ada bi kencur bi ngaji luar Ramadan Pak
Raja sengkan engki masih kula raja sengkan lagi ya seneng mon prair wah pada seneng yang terlalu ganjaran ya mak bola pada saya keterima situng bisa keterima pak bacaan tasbih situng bisa keterima ngaji sekalian bisa terima cukup kisah ngono surga aja lah pak mon nyunguk dari belas ya Gusti apa boleh terima kapi situng amalan saya terima ampun cukup ponan oleh rahmat Gusti Allah oleh kebelasan Gusti Allah situng oleh kebelasan pangeran apa tak swarga kira-kira maka cak ngenteng ngaki daripada amal nikah pada dak saya tahu wa du'a'uhu mustajabun tuan terima bi Gusti Allah kemak kula mek pancet ya ring kaki minta napa minta reken rokok kodo diulange fulus duit keng tak laku ya dan bimat kamata tuwe terima ada tu saya terima bulan pasah keng cuma bila bejene Allah Ta'ala saya ngauningi sejelas terima wa dzambuhu maghfurun bentusan esa pora tine Gusti Allah mangkana terima ni ke beda dua terima ni ke beda dua Imam Hakim ngeriwayatake hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar beliau mengatakan likulli abdin shaimin da'watun mustajabatun inda iftarihi setiap orang yang berpuasa mempunyai doa yang mustajab kapan inda iftarihi ketika dia mokel ketika dia berbuka puasa maka dikimun sampai nabuka nyari korma andi korma tandi gula repot maso eber tampung pajeren deh mereka korma kok bertak nyaman bertampung pajeren jika ajra mas sebenarnya demi kanjeng Nabi sini kalau mele pak mele ada teh tum-tuman melulu udah takjilan mulu bila ketika iftar neka cara nah mokel kada buka kada mon beda korma telok deer mare deer neka becain gerungna ngenom mon bisa aing semanis secelap sobung alhasil aing pote nah mare sini ka baru doa Allahumma bika amantu Allahumma bika aduh telak kelopai Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil uruku ya Allah aku beriman kepadamu aku berpuasa dan aku telah membasahi kerongkonganku lamun kita baca anu apa doa cek doa kada becain kada gerungna baru doa sampian nih kata pancak moro langsung ngompak eman nih ka tuh nih ka doa nih beda hadis nih ka pak likulli abdin shaimin da'watun mustajabatun inda iftarihi terus kemang kok mati beri jawabannya u'tiha fid dunya au addakhiruha lahu fil akhirah Allah memberikan doa yang kita panjatkan yang kita mohonkan kepada Allah u'tiha fid dunya ada kalanya diberikan di atas dunia atau keduanya atau yang kedua au addakhiruha lahu fil akhirah atau Allah Ta'ala simpan untuk kebutuhan kita di akhirat enten kula butuh semangken tabang boleh tak iso mon bener semangken kula butuh mon tak tahu butuh kula tak minta pangeran lebih tahu ring tua de anak ring tua re tahu bijaksana ke anak pak sangon anak sekene berempat sangon anak si dewasa berempat sangon anak si raja berempat tentu sampeyan tak pada TK 5.000 berempat TK 5.000 SD 7.000 SMP 10.000 adil sampeyan nega walaupun tak harus pada TK beri 10.000 SD 10.000 ya beliin mainan bianan kula kadang nyaur otang kinangan ngabi 40.000 cak mele aja bi mele cukup jadi orang tua bi lebih tahu lebih bijaksana kemerek anak selebih mutuaki selebih banyak keperluan Allah Ta'ala sini kejukan maka deki mau buka sediaki korma sediaki teh manis
langsung bismillahirrahmanirrahim deur telo kali kormana marseneka mun tak nemu korma bareng semanes ngenom baru maja doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u ampun sobung arceung kaula Gusti wabtallatil uruku gerungan kaula ampun becah Gusti alhamdulillah ngakan mentah ya Allah anak kula Gusti ya Allah terima kasih amal ibadah Gusti ngompong asalah asyhadu an la ilaha illallah kolak astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah tuan bener ngatuna buka aja ada tuan bulan pasan nih nyaman ya tapi pada dua kalian Gusti Allah memberikan mustajabah nikah inda iftar u'tiha fid dunya au addakhiruha lahu fil akhirah. Allah taala lebih ngaoneng sejelas cek sampai tak minta dekat Gusti Allah ya nah, insyaallah laku ki bepasan nikah ya apa laku bepasa wa idza laqiyahum thalathatun tusafihum al malaya syuhada wasaimun ki pada bulan pasan nikah ki pada pasan insyaallah terangaki laku boleh lebih nyala kulli hal jelas dua nama malaikat Jibril deh teate samin kanjeng Nabi king cecak-cecak kau orang Pak wah jam momon je baca apa ni ada iya mbani ada iya aja karena setajana ke hidayah dari Gusti Allah aban dia tak sakit aban sehat king tak beri kemampuan tina Gusti Allah tak beri kelar apa satina Gusti Allah alhamdulillah jaga hati paham iki jaga hati cek aroma lebih bagus dari orang cek catnya catan orang cek nyek ngenyan orang Masya Allah mau naceling neng internet Pak orang nyacat orang mencaci orang menghujat orang bahkan ngebe konten khusus ngoreksi kesalahan orang apa aja napa nih kah benih manfaat justru tambah nas-manasin naudzubillah ala kulli hal termuka bulan pasan ke setiap pelajaran seberharga ini kelar tak ngakan kelar tak ngenom kelar menahan syahwat mentermuka terus nafsu neka terlatih sehingga tertekan sehingga kalau panjenengan ampun nafsu teti nafsu se mutmainnah ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mentermuka teti bulan puasa saya keterima tina Allah Subhanahu wa taala teti kuaku ning tina kiamat Allah taala ada budi kembali ke ridwan amba orang si pecekeh dari alam kubur siapa sah karena lamba hari apa sah pecekeh bisa engkau dalam keadaan arceng dalam keadaan lapar maka amba beri kakanan senyaman beri enoman seseker malah kamar keridwan nyoro de nak kana sedengo de kele seta songotan seta jengguan sekocak gilman wal wildan untuk memberikan berempa benyaan sebenyaan aing ojen sekeker sebenyaan daun-daunan sebenarnya atas dunia sebenarnya benyaan wallahu a'lam kebenyaan nikah siapa ki tugas untuk apareng deur ben apareng ngenom de orang siapa sebulan Ramadan matur muka pada terima amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluk